Mayam Bukrumzari, the Ningbirbis Impact News ni Rajnong Tongbam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events tam Mayam Butaram Okchari. Thasi ki habiti Jungi, Tarik Anida Pangtokiba, Imphal Municipal Corporation, Natraga IMC ki Mikhal Loikru Matungda, Ngasi Mikhal gi Masing Thiba Hokre, Haido Pasu Hokre, Punna, what Kuntaret Laiba, Aduga Kuntresi Manung da Teret Aman Imphal is the Laiba, Kunamana, what Kunamana ku Imphal West the Labani, Adu Imphal is ki what Teret kidding a sea. Bon masing thiba loire lau thokpa loikre aduga wat kun leiba Imphal West kidi tara ngasi loire haba tare tara sobo si jamkan thiri mapan babu di thiba loikre tara sobo ngasi thiba loisalaga lemhori ba tara sina hayeng ayuk pung nipan dagi horaga hayeng phawbada lemhori ba wat tara si gi masing thiba loisan bagi pandam thamli adubo ngasi mai pa ki ba Imphal West amadi East ki koi Congress amadi maroine BJP gi koi ka kharba mirep aduga mamang do suhana councilor oramba koi mirep ani koi ngasi Manung Hutna studio da Kaukacharaga Hariba, Mikhal Sigi Matangda, the Laiba Mikhal Sigi result follow Sigi Matangda Kanane, Tangasi, Impact News Studio Lension Revivasi. Joining us tonight on Manung Hutna, Imphal East Ki, Ward number 20 Ki, Councillor Oibiram Baduga, Nasisomo, Mikhal Sidamai Palaba, Ima Laprakum Tombini, Mabutaran Ucheri, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us. Hanadagi adum councillor oiduna laliba kogi ward number koi Imphal West ki oiduriba kogi ward number 3 gi councillor aluga ngasigi election asidasu BJP gi candidate mo ina mai paglaba kogi iyamba Hizam Nutan Chandrani Yam Nutan Chandra Basutra Nokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining. Aduga koi imana koi Congress Indian National Congress ki mere bhai batare Congress ki mere mo ina mai pakhibni adubo mai palk pasida ima tombi amadi koi Yam Nutan Chandra da aham mota Impact News ki mai kai dagi Congratulations hai tare thagat pa phongduk cheri nungai jaba phongduk cheri ado ahan ba wahang hai jaba tare ima de gedma hokjaragi open yam jam chama hai tare ngasi gi mai palak pai tare Mikhal sida mamang do sodamak councilor oreg lakpiri hojisu makhatan oiduri ngasi mai pak pagi sumaina muk successively mathang do mai pak pangam base masi gi credit hai gadra ngasi handaki Mikhal sida kanabu ke hai tare koi gi Thagar wahi pongdon ba imagi sati kari hai bining ngasi Mikhal mai palak base kari hai bining ima Maroina aina ngasi mai pakchari basi aigi ward ki paraja singi minung si loina na aibu sembi ba aigi thak thongba rajniti ola singna moina lamjing lamtak ki makhada aina sasaba aduga aigi karigumba sarkar gi site gi thadarakpa khara paraja gi kitang orasu penaba tawjabasida aigi parajana su aibu yam nungsibibaga loinana mamangda kakhibadagi handakna henna chauna mising yamna thadabiraga aibu kahanbase aigi parajabu ai thagachani okay parajabu thagachani habni koi imasi ima tombi ana kaubagi mohta miyamna imasi oja tombi haina khangnaba yamna maming leiba imani aduna ima do sei dum oja tombi ana kaujirage mathangi same question se yamba Nutan Chandra lakchage handaki Mikhal si mamang do su council oibiri haujisu makhatan oiduri masigi ke hetare credit hai gadra masigi nungai jo sikana kana da phundok pini hanu makta da aigina phundok chaning masi aigi towiman khangba aina di yamna isormoni khanjaba aigi unana bele bele yamba khumcham joi kisanda hamba hai credit thamjari mathang da takdo anai thaiman ken development organization ai advice tawiba loinana aigi wana ma thig nuksiba parja singna aibu amukana parja miyang seba taw thagaptiba nai amukana ai towiman khangbu chari okay Ward ki miya mamadi ward se dali maru bimi singbu nungai pathagat pa phongdok biri adubu mathangi question jena khitang manung hanjalaga iman lakchage ima handagi Mikhal mai pak pasi koi gi iman han thabak to bhirki ba mayam du mayam nungsi bidana amuka makhata na hena hana phangki ba vote masing dagi hena phangalaga handak se mai pahan bire hare adubu Mikhal handaki mai palk ba haigadra any Mikhal da koi gi candidate tuna mirep tuna tawru ba thabak thoram sing natraga candidate gi personality hai ramagi mong mato mayam sina koi vote se kahal hena khanbi bra natraga party gi am chawba role an lein khanbi bra handaki Mikhal si ma Congress ki side gi thokpir puni masi Congress number moiduna ima vote kain khanbi bra natraga ima na tawjiru mayam sina masi vote ka bani khanbi bra kari hai bani aigi kang IMC gi party leader singna ko samna harabada aigi kendra gi MLA ko masi IMC gi kainone mire poina kabani aduga ai Congress ta long yam sangba matam se Congress ta ai aujara e yam pik para chaubra ai congressman oina adum leijara khre Congress ki niti niom se ai yam pamjai
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯊꯥꯗꯔꯛꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯅꯕꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯅꯤꯌꯣꯝꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯨꯅꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯃꯛꯅ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯅꯁꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯕꯨꯁꯨ ꯕꯦꯚꯥꯔ ꯇꯧꯖꯩ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯨ ꯕꯦꯚꯥꯔ ꯇꯧꯖꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯃꯛꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯅꯕ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯥ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥꯅꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 15ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ IMC ꯃꯤꯈꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯀꯝꯕꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ 35ꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯈꯔ ꯄꯥꯝꯗꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯑ ꯐꯦꯛट ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ इमादी एज ए कैंडिडेट याम फरुबनीना इमा से मैम नमु खलकपनेना खनबसु यारी पार्टी से खितंग मैम पामद्रे हाइबगी ममी अमदि ताई इमागी वाखंदरी कई देवी पार्टी से सु हजिसो अदुमक पामीन खनबिब्रा ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯠꯇ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯅꯤꯇꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯏꯄꯦꯟ ꯍꯦꯛ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯇꯥꯏꯁꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯔꯧꯅꯕꯔꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯩꯗꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯖꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯃꯛꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕ ꯈꯣꯠꯆꯔꯨꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯕꯤꯗꯕꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯋꯥꯔꯧꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ओके पेंदब खरदगी वारंगनबरा हाइबगी वाफम थंबिरी पार्टी से मदी फतब नते पार्टी सुदि यावरी यावरी मी सिंदुगी मखा पोली हाइबगी मागी याम हरि ओजा तोंबिगी याम फजबो वाफम थंबिरी मथंगी क्वेश्चन से हाइरम माना मोंगदा दुम आई तामोन तुनसन जो लाक्सगे तामोगी हंदकी मिखल द माई पालेसे हंदकी सिसु तामोगी सिसु पार्टी ननि हाइदोरिब्रा नत्रगा इसाना तौजरुबदन हाइदोर नत्रगा अनिमक्से दम ओइदोर यामना डिप्लोमेटिक ओइबा आंसर दम ओइदोर स्ट्रेट ओइना आइना तोरबनि नत्रगा पार्टी ननि हाइबगी वाफम वन लाइन स्टेटमेंट पीबो यारोइदब्रा मतंग खाइस मसी अइना खंजबदा मरोइना प्रजाना नुक्सिबा अइना साइजगे तो ऑनरेबल एमएलए के सब क्रेडिट हाइमन कैन डेवलपमेंट ऑनलाइन सब क्रेडिट प्रजासिंग सब क्रेडिट मरोइना अमुकसु पार्टी की सुम यावदबनते मनमदि केनला पार्टी ने आइबु नुक्सिना टिकट पीबा पार्टी की आई प्रोविजन गांग थबक तौजगनी अदु थांवयन प्रजागे हाइबदि 1 नंबर 3 के ऑनरेबल एमएलए के ताना तौबा याबा थबक तो हानसु तौदल लाइ अदु हेना मखा ताना फजना मनमदि हंदकता प्रजाना अलिसु थागपिना मथंगदि यागरि अनकंटेस्ट फो काबे याबे फिबमदा यामना स्मूथली कमाइना अहुबसी कई लेगे येंगा थबक तौजगे खंजै ओके अदबु हंदकी मिखल हाइबा तारे होय IMC की मिखल से सिगी ममांग कोई बाय इलेक्शन स्टेट के बाय इलेक्शन अनि ये तौगरे थोंगजोमदि थामैबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम हाइरिबा कॉन्स्टिट्यूशन अनि सिदा बीजेपी के कैंडिडेट अनि ना ब्रेक थ्रू फंगरे मदुगी मतुंगदा असम दा हंदक मेगी
तारीख मरी एप्रिल की तारीख मरी मध्य तरामथुदा मिखल पांथोगा मे की तारीख तरामपन को रिजल्ट हाइदोखिबसे मसिगी मतुंग दैदी असम है तारीख कांग्रेस की गवर्नमेंट मोय पालमिसु बीजेपी ना याम चावना माइ पाखिबा मेजॉरिटी फंगिबसे मसी उरुबा मतुंग अदगी होंगललिबा लेबाकी मयामसु उरुगा मणिपुर सोइदना बीजेपी सना माइ पालानी अदुगा आईएमसी के मेखल सिदा सोइदना बीजेपी मेजॉरिटी फंगनेना खलमनी अदुबु ngasi so vote masing thibo rakota aham badi बीजेपी ने लीड तरोम रन खले नुमिदा वरा बेक्सलकपदा होजि अमा खतम बुद गारे थिरि याम kana मदु दंगारे वन नंबर 10 खतम गारे अदुबा होजि फावदा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ना निपान दा लीड तोरे बीजेपी मंगा दा लै अदुगा इंडिपेंडेंट अहुम फंगी बीजेपी से हाइदी एक्सपेक्ट तौर में मसी कोई सेमीफाइनल नि एसिड टेस्ट नि का हैनर मने आईएमसी मिकल सिना करी खान भी हजिक लाइबा हायंग तरा हाइदो कदबदी वाली हजिक लाइबा कंडीशन सिंग मतु इनति इन खंजबदा बीजेपी अखोय यामदबदा अखोय तरा दि ताद्र काने खलिबा हाइदो कदब इम्फाल वेस्ट तरा वाली अखोय कागदबदा से एग्जांपल अखोय थाइमन गी अमा हाइदो वाली थाइमन दम बीजेपी मा अमल कदम कारकनी यामन वाली अदुबु सेंग हारबदा होजिक यामे हेना मसिंगेना कांग्रेस कारिबसे मनी पावर मसल पावर काबने सेंग हारबदा आइगी प्ले होस्टिंग निमित्ता मंत्री अहुमना आइबु चैबसी पिखर काउंसिलर एंगोना चैबसी अंगपनी समना हाबदा प्रजा सिदी भोट चांगिंगनि कैंडिडेट राइवल कैंडिडेट कांग्रेस सुगा राइवल चांगिंगने आइबु हुल्लंगांग बतौदु प्रजा ने एंगोने नुसिबा ए पिखर काउंसिलर मौना मंत्री एमएलए मंत्री अनि यावरे एमएलए यावरे गनो एमएलए यावरगा एंगोना ngang बसै बसि मसल पावर मनी पावर इसेंग सेंग हाबदा हंजक बीजेपी थेनदिबा कैंडिडेट सिंग थेनदिबसि मसल पावर मनी पावर यावन थेनबनि समना हाबदा अचौबा कांग्रेस की सपोर्ट फोर्स से सपोर्ट अंगपने बीजेपी की मसल पावर मनी पावर यावदी हाइदोरि अदे खोय मसल पावर मनी पावर याव मोदि हुजु सरकार पाइबना मखोय याम हेनगनि एखोयदि इसेंग सेंग हाबदा बीजेपी कैंडिडेट थोलैसि इन गुड एंड टाइम दा याम नुंसिना हाबदी प्रजा की सेवा तौरगे थोलकपा लोयना हौजिक लरिबा सिचुएशन सिदा असम बीजेपी लापज मणिपुर बीजेपी इम्पैक्ट सोइना येगनि हौजिक कांग्रेस ना निपान खै हेले हायसु केसु नुनानिङाइ ते अखोय सोइदनमकि अखोय मसिंग यामदा हेना कालखिनि का अदु ओइरगसु अखोय बाइहु करमाइना बीजेपी की सरकार में सेंबदे काय खनागनि कोइ मतलब ओके ngasi se tara tru hada imphal east amadi west tara tret lauthoka bani ama hojik yam kan thiri hojik phawda tara tru lautokre tara tru se tangkhai amadi congress na phangre lemori ba tangkhai ni pan se mana manga bjp ahum independent leri congress no jiksu litori imagi wakhada kari lebi hayeng phawda tara ama haidor turi majority absolute majority se congress na phangba ngamdu माबिब्रा आइदि कांग्रेस ना फंगबा ngамगनि हाइना आइगे चप चाब थाजबा ले ओके चेयरपर्सन से कांग्रेस ना पाइदुरी ओ अदुम ngамगनि हाइना सा अदुबो ओजि तामन त जनरेशन हाइबेरी ओजादा हिंजनगी से कोई मसल पार मनी पार से कोई गवर्नमेंट पाइरिबनी ना मकोय दि हेन एडवांटेजेस ओइन खुदोंग चाबनी ना मसी यामने हेन सिजन याबो फोंदो मरली एट द सेम टाइम कोइना वोट की नुमिसिदा नोंग ममांग सिदा कोई नुमिसिदा हाइतारे नोंग ममांग गुमसिदा लुपा चानी पिरे चौंगा पिरे हबी पाउसी एक पाछन सरा सना ताकरे आईएमसी मेखल सिदा सयान सेल थादा तारगदी हाइबी वाफम लेरी करी हबनी अदु मयामगी वाफम से अखोय गदी तायोन ना चटपा अखोय दी आई इसाना आइगे वार्ता सुमना इंस्पेक्शन गुम्बा लाकपिरगसु को खंगना जानबसिदा थबक तवसु अदुम यावबिरिको आई हाउस कैंपेन दै हेना आई भोट खोमजदे अदुगुम्बा मनी पावर मसन पावर सो आई सिजन जदे आई प्रजा सिंगदा को तंगाई फदबा तौदयादबा दरकार लेबा गुम्बदा को आई गे अरैबना तौरगा याम हेना खोइदा कना गुम्बा कैंडिडेट ना पांगप खोलपा अदुगुम्बा लेते आई गे इसा इशू सिंग तौरगा आई कयामुक हेना एक्सपेंडिचर तौगे हाबसे आई गे वार्ता सिदा स्टाफ पुबसु यारोंगनिको आई मीटिंग फाउबा आई याम कुंगना तौदे आई चुमनेगी हाउस कैंपेन चली अना एक लैता लाइरा कमाइना कमदौबा आई भोलेप जदोरी नुंसिबियु चानबियु हाबति चली अदुगा पार्टी की ओइबा मीटिंग फाउबा आई मफम यामना तोइना तोइना तौजखिदे चौरांगना भोट का मरी लेना मीटिंग अहुम मरी गुम्बा पांगथोकजखि थमोइ सेंगना प्रजाना आइना करिगुम्बा खरा ममांगी पेरत तौजखिबदो अदुगी दमक येंगबिरगा आइबु नुंसिना भोट पिबिखि अदुगा पार्टी लेभेलदा आइगी इथक्ता लेबा आइगी एमएलए केंद्रगी को अदुगा अखोइगी कांग्रेस पार्टी की हायर अथॉरिटी सिंगनसु अखोइदा याम का हेना सिनबिदना मतेंग पांगबिबा आई ममांगी भोटसु इथोखिद्री हंदक्तसु आइंगोंदा थोखिद्री खंगना चानबा संग लेबा याम अचौ असांग सिंगदा लेनारा अदुगुम्बदी अखोइ कांग्रेस की साइड तगिदी आई
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯪꯈꯟ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯒꯃꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯨꯁꯨ ꯏꯄꯛꯇ ꯄꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯁꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯅꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯩꯝ ꯇꯥꯗꯦ ꯏꯚꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ door to door campaign ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯈꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯨꯅꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯇꯦꯁꯇꯤꯃꯣꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅꯤ Build your success BYS Palace Compound Machalema School 16ꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯔꯤꯈꯥꯗ ꯑꯩꯅ 6% ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯖꯔꯛꯄꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ BYS ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯁꯤ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯏ BYSꯀꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯖꯗꯨꯅ BYSꯀꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯔꯤꯇꯟ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯤ ꯉꯝꯖꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ Admission is going on. UNACO School admission notice for class 11 science prospectus along with admission form available at 500 rupees. Last date of form submission 8 June. Eligibility 50% aggregate and above for state board. CGPA 6 for UNACO students, CGPA 7 for other CBSE schools. Date of entrance test 11 June. Venue UNACO School, time 9 a.m. Result declaration 12 June. Direct admission for rank holders 80% and above in HSL's exam 2016 and CGPA 10 in AISSC 2016. Exemption of admission and tuition fee for rank holders in HSL's exam 2016. Please contact 8131 070 337. Welcome back. Ato nengbir bese Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthongbam Manung Hutna ngasi khanajirme basi thasi gi habadi June ge tarik ani da pangtokhiba Imphal Municipal Corporation gi mikhal ga mari lerena ngasi phol lauthopa hokre vote masing thiba hokre punna ward kuntre lebagi manung da tara thre ngasi vote masing thikre aduga ama hoji amkan thiri tara truki di thiba lore lauthokre madugi manung da tara truksi manung da nipan amadi congress na hoji phawa lead tawraga hadi mai pakre aduga manga amana BJP na mai pa ohum ama independent merep singna hari khoi councillor gi sit singi damakta mai pakre hayeng tara ama haido khidab leri Imphal West ki ona iski di tare khatani tare tungasi haido ko pumloi loikre mathang da election gi se tamoda koi hoji masal power money power batang do so hepet wari sana gi bolere atu bo koina hadi election gi no wali ngai da election mi sida kana chena bo masal power example yam ugre adagi koi CLP bagi sim lupa sani pi ba changwa pi ba sam tong lore matang sai sida koi candidate singna ba ki koi oza to binu te koi pi da bagi sel sin da bagi masal power sin da bagi example pi beri yam phaba wakhaloni tamok sa tomai lerni khanjai adu matang sai da hangjani ba wafam di handa ki mikhal hai tare koi 2017 kuidre था हरी चाही तक हम तो गए कोई मिखल लाक्तोर बने हंदक की IMC की मिखल से यामना मरु ओय कॉर्पोरेशन ओलपगी अमा अदु दनतना मरु इन हंदक की BJP न कहोरगदी नत्रगना INC न कहोरगदी कांग्रेस न कहोरगदी नत्रग कहोरगदी हबगी इमेज की वाफम लाकबा गट्स के वाफम लाकपनिना सेल संगो सुसंगना पुना चेनर सु कादिया दि हबगी मामियामा हफे तागुम तावी मसिदा कहोबदर मथंगिदा कोई कैंपेन तो बुदबनी खंगदिया मुदन खंगदिया मदु याम चाव बेनिफिट अमा फंगदबनी न मदुगी वाफम म चावन लेरी करी हाबिनी ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯃꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯕꯥꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯥ ꯀꯥꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯁꯨꯅꯤ ꯃꯁꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯅꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯁꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯅꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯗꯅꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯒꯗꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯏꯃꯟꯗ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯥꯏꯃꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯝꯅ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯆꯠꯄꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯌꯧꯔꯤꯅꯦꯕ 500 ꯂꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯣ ꯕꯤꯁꯥꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅ MLA ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯇꯨꯗ MLA 3-4 ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ 3-4ꯒ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯇꯅꯒ ꯊꯥꯏꯃꯟꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯗꯒ ꯂꯤꯗ ꯇꯧ ꯀꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯇꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ
ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJP ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ 9 ꯍꯦꯜꯂꯦꯅ ꯋꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯥ 6ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯏꯁꯦꯡꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯦꯡꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯗꯣꯜꯂꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯀꯅꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯕꯅꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ BJP ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯀ 5 ꯀꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯥꯔꯛꯈꯤꯗ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP ꯀꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏ ꯆꯥꯟꯁ ꯀꯥꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ 10 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯁꯤꯡ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯅꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯇ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯁꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯂꯤꯞꯇ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯁꯥꯈꯤꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯗꯣꯜꯁꯦ ꯆꯍꯤ 100 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯗꯣꯜꯁꯦ ꯃꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ BJP ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯁꯤꯐꯥꯎ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤ BJPꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗꯂꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯚꯣꯠꯇ ꯂꯤꯔꯕ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯗꯣꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯗꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯅꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯂꯤꯞꯇ ꯅꯝꯃ ꯈꯨꯕꯥꯛꯁꯤ ꯎꯠꯂꯒ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯩ ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏ ꯍꯨꯜꯂꯣꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯤ ꯏꯁꯦꯡꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯈꯤꯗꯦ JC ILPꯒꯤ ꯂꯨꯔꯕ ꯏꯁꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯅꯨꯡ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯕ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯈꯔꯗꯨꯒ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯖꯕꯅꯤ Okay, isagi ward ki oiba example ne koi yamba tanjan pipir bisi adu ima hoi ki ward ta madu tawi habagi wafum nate ima congress ki candidate oibir bni adu congress ta toin pin point amade adu mak tawri aduna lakaduri ba state assembly ki election sida handa ki IMC ki mikal sina kyam yamna mateng pangani ani ima gi sati khanbi adu masi hauji koi gi sar punana haibiri base kendra gi election khombagi niyom se tongan li yam ingna signa shanti laina khomba kendra su sum yawi ado kendra amada adumaina niyom amada khomaga su kendra khudimok manabadi na sade aigi da su aiga panari basi BJP candidate ni mahak su yam gentle loina yam lemna khatna ba phuna zaina ba ming bhau pallaga ko election khomna de aigi prajana nungsibagi sang duda akhoi aigi kana nabagi line da kari dauna praja gi mapi mapa oina thokka doriba akhoi na wakhan ta da badong na phuna zaina doribno praja na nungchira khoi ka doribni nungchidra karoi doini paisa na ngaksu mi gi thamoi laiba yaba nate adubu haina badi jaga se mai kendra gi candidate singje yamna phuna zaina ba pamba wathok lanthok pamba kendra sudum lei ingna signa shanti pamba kendra sudum lei aigi ya school kendra ji thoidokna dugumba khanna zaina ba phuna zaina ba praja bu hekta mitha ko tha tor vote khomba se akhoina su tawjade aigi lamba su BJP warga su ma dugumba mi nate yam lem nei bani gentle loina aigi ngamna badi khomna raga yang thina ba nungchina da badi kam ta leina de adu ima koi lakaduri ba 2007 ki election sida hujik IMC ki mikal da congress pu nungsi bidana natraga congress ki merep sing sibu nungsi bidana yam ka halai ngasi 33 hadi 33 hedo pan nipan mai pagre hujik pokda kari habin IMC ki mikal si na koi state assembly election sida yamna mateng pangani khanbi bra natraga tongan ba scenario mo oini khanbi bra masi thoidokpa akhoina yam henjan na haijan ngai su leijade ko Congress pu nungsiba praja yamagana ko Congress yamna karaga mathangi Congress ki MLA lepkadaba singse moigi lamben adum phajana lei haiba utpani karigumba Congress si nungsidaba pamdabana yamagadi ko makhoi gi lepkadoriba candidate singdo Congress dol si pamdre haiba dum usabani haujik makki di karaga akhoigi kagadoriba candidate kare iba candidate to adugi masing yengaga prajana Congress miyam na yari bore natraga yade bore habase sigi matung ina ahong balak pada akhoi gi athing ba ayet pakamta akhoi laijade ko haibadi party haibasidi
afaba ngataneba hauji hauji BJP da Assam da yang kari nupaje matam amada Congress da yam phaba mi ama orambaneba ma BJP yaukhreba BJP oikhreba BJP ge afaba amasu Congress da laagane adum Congress adum oi haba masidi hauji hauji BJP oriba kayamsu Congress da wanchaleeba adum ma hekta BJP da phai haramdo Congress walaga hekta pharoidaba nateba mi dugi wakhalon duni party na kaso akhoi da phattaba lamchat amangba taba kaimta leite mi do pharaga loina yaba poni aduna masi tungi akhoi gi kendra gi bhota mami tani haibase kare iba Congress bu nungsiba pamba henna masing karaga mami adum leijagani wana karaga na pamdra boire haiba prajana adum prajana aduna maduna khwaidagi henna chumba artha oigadra na ikhanse jab noise imagi answer se taja bata imana ga smaina ga wari sabi matam da mayam se atopa party tagi vote lepoke to mi bhokta imagi side lepoke harak to male mathang dai ta tamdra se ta ko gi BJP na khoi manipur da huji congress government chahi trauma paira ni na khoi manipur se ta congress free government am lang na ba khona ba matam se da congress se da hoi congress na budi aso mayam torong ba yai to ba tar ka su ka he na congress da target toraga khoi gi manipur gi miyam da ka hetare Congress की anti Congress है तेरे anti Congress की वाखलो ना मत लाहना बगी याम कन बा campaign है तेरे अदुम अमत तौरबरा है बगी वापम से अदुम लई करी है बिनिंग हंदा की मिखल से दसो अदुम मसी इन खलजा बदा मसी प्रजान खलम दोय मांदे आई दी सरकार पारी बिदा सोयो माले सेंग सेंग ना हारा बदा nglang na han uri bokta nupi ma phubi wa thuk lei biduni yam laina soltaw yawa ba phamni ado ngang nan satmari hojing ngasi manga phari ga thoi chu yam live issue sing je sarkar sin onjil praja section ba masi mai ta honjaning de ado masi gi pose se example na ba mamang na council siphan council phu bo lei re sing sing na ba council ko ji ko sipi da ba lei je adu lei re adu nang ma ni sarkar si kitang khanda haningi loina na center na yeng so adu ne ba malam di huji uri si kai no ai khamda center na huji akhoi center ni mapan tang hing bane ko hing center de ni daga hing bane ba huji center da BJP pale huji manipur congress pale kui na kai suti na ba yaro chana ba yaro matam khara tha toksi khang bo ni on no so yam lam cham jam thula kani parja su olhan ninge ba tam congress tam ohum lak ka gi center na matam प्रजा न olhan ningi ra BJP no olhan ningi ra parja no olhan ningi ha ba di center na tam ohum lak pai si manipur government na center na manipur sakal le tam pai bane huji BJP lai BJP la ka on ma man parja na pame ba manam di samna ha majority oi ba congress na hanjan onjal parja si akhu ju nungai jade ba che nupi si di khut thai ba pote ba nupi si di chaw room ma thang do ni imphal corporation da nupi gi men reservation thamai ne tongan thamine ba handa center da pai BJP sarkar na ngal be ko mbau nupi gi special case da lai sabai MP happy ne nominate tawri ne ba aduna nupi sing ri ga ta nupi sing onjal phujal lak pa parja si onjal ga chai thang ba samna ba chak lam isa du ma pai ngol sak piu hai ba ta bani ching piu hai ba ta thau piu hai ba ta bani madu onjal chai thang ba masi pam de sarkar ga soiba number 1 si da lai ai ne yam hena manam pi khalo council na yam pangang su ta gani adubo kari gino sarkar gi asoiba huji pale sarkar si asoiba je sini ole council yam kabla bes o kana de namni khai kana han do on thokari e je se adu ba IMC ki mikhal se da hadi BJP na yam pajan landslide victory ma fangni khanar mani adu bu ngasi tara ga tare haido pada manga da palle bujimati raj masimadi haijage ai haijai do ngasai muscle power mani power se okay kari iba BJP councillor sing si yam sing ka jana pani sayam leijabate yam clean win laksa bane ba manam di sing na ha lai ba yum mama khuduk ta sabule di batul manga sabena ha samna ba khuduk ta scorpio to mi de ta batik sabe hin be aduna kaino muscle power mani power na aso target to hin wa khalam lei wani okay aduga muscle power mani power yawn man da ngasai na BJP tala ma tai ju kara ne adubu chance lei koi manam di koi tala imphal west tala haidu ka wali ai koi ju basing yam da pa da lei adubu pa da ga so koi ke do ya ge se koi party gi leader singa tanara ga koi chap chap step law no hona jaga ne koi yam no ai koi gi ngasi ward number 3 dagi mai palariba BJP candidate aduga ward number 20 Imphal East dagi karaliba Congress ki candidate oja tombi amadi tamun nitan chandra siguma makhal ki candidate sing si masing yamna not only koi IMC ki mikhal natraga gram panchayat ki jila parishad ki mikhal natna state assembly ki election lok sabha da tha ki bagi election mayam se da koi tamoguma ima oja tombi gumba mayam si karak targadi thamoi sengba muscle power money power ta thaja da isagi activities ta isagi service ta thabak ta thwa yaujaba madu da believe tauba public ta faith thamba suma makal gi music si masing yamna karakpa targadi koi manipur matam da hainari ba hojik hainari ba sanale ba manipur ngasi phawda miyam u phangre tu ba hairi music sina
सुमायन होनरक तारगदी चोंथरप तारगदी सोयदना मणिपुर सी कोई सनागी बुरुमकोपी लमदमामा अरगी सनागी मणिपुर हाइना सोयन खनरकनी ऑन द नोट ngasi onadi manu honagi thorom si matang said losinjerge ngasi ge thorom sida oja tombi amadi tamun to general limit thorom si thawai happy khiba amadi mapung phan bi kedamakta ima amadi tamo batha jo pondok chere appreciate you johnny thank you masini ngasi manu honagi thorom ngasi ge edition se karam to bi ko kan group yagani ko mail id di impacttvnews@gmail.com natraga ko facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback thabir pu yagani ngasi onadi manu honagi thorom si matang said losinjerge have a good night